بسم الله الرحمن الرحيم. حديث يقتت دكميزه مجتبو الأربعون البخارية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري. أي من حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها وتعبد الله بمقتضاها. إي حديث أبي هريرة الله أميشي منه أتقول يمكن وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوز جرتي إن لله 99 اسما مكري الله سبحانه وتعالى أفي تمزنا أجل كل من نيشيندا من أحصاها دخل الجنة. mbere yo gusobanura kino gice cya hadithi ndabanza kuvuga kuri iri jambo ko Allah afite amazina 99. Aya mazina 99 tubwirwa muri iyi hadithi ntabwo ariyo mazina yonyine ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo aya mazina na amazina yaje muri Qur'an ndetse na amazina yaje muri hadithi zinwa Imana sallallahu alayhi wasallam. Naho ubundi amazina ya Allah arenze uwo mubare, ahubwo aya nayo twabwiye muri Qur'an no muri sunna zinwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. مريو أيو طابقي وهرمو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط المعز المذل السميع العليم كزامك كجرا كلا من رمتنا نجينا. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم مري حديث رتبيرتي الله فتى يمزينا من وجهنا لكينا. مويندي رواية مويندي حديث 100 إلا واحدة نامزيني جناها ويمزينا رمي نامزيني جناها ويمزينا رمي أرجو الله أسيق يعني من وجهنا لكينا تبقيروا من القرآن نسنة زينما إيمان صلى الله عليه وسلم. إنما إيمان يتبقيرتي من أحصاها إجام من أحصاها لسوانيك أما من يبالي سوانيه مبيتشبيني جيشة كامبري من حفظها uza yafata mu mutwe amazina yose 99. Niyo mpamvu nkunda kubwira ababyeyi mufatira nabana banyu bafite imyaka 4, 5, 6, 7 uharanire ko umwana wawe ageze imyaka 7 byibura aya mazina uko ari 99 ayafite mu mutwe. Ku munsi nubwo wamwigisha izina rimwe amazina 99 mu gihe cy'amezi 4 aba yayarangije. Buri munsi agiye yiga izina rimwe karisubiramo ishuri 100, izo nshuri 100 ajya kurirangiza ryagiye mu mutwe. Iyo ni inzira nziza yo gufata mu mutwe amazina y'Imana. Icyo ni cyambere. Man ahsaha biswani uza yafata mu mutwe. Igisobanuro cya kabiri wa arafa maaniha akamenya n'ibisobanuro by'ayo mazina. Ntabwo ari ukuyafata mu mutwe gusa ngo birangire, ahubwo n'umuyisilamu akeneye gushakisha ibisobanuro bya buri zina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatatu wada'a Allah biha akanazajya yifashisha mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe ushaka gusaba Imana, ushaka kuyisaba amafunguro, ya Razzaq urzuqni, ya Allah wowe utanga amafunguro ndagusaba ko wampa mu mafunguro, ya Hadi ay Allah ni wowe uyobora, ihdini nyobora, gutyo no kuyifashisha mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Cyo ni cyakangahe ni cya gatatu. Cya mbere no kuyafata mutwe, icya kabiri no kumenya ibisobanuro byayo, icya gatatu no kuyifashisha igihe usaba Imana, icya kane wata'abbada Allah bimuqtadaha n'amasengesho ya buri munsi ukora akajyana n'amazina y'Imana. Urugero, niba wamaze kumenya ko mu mazina y'Imana harimo as-Sami' Allah nuwumva bihebuje, ukirinda ko wajya kwihisha cyangwa hari ikicaro wajyamo ngo utangire gusebya abandi ubavuga ibibi byabo, kubera yuko wamaze kumenya ko Allah ari as-Sami' uwumva, ugashimangira ko Allah aranyumva n'ubundi ntaho najya ngo ntanyumve, ukazajya wubaha uko kumva kw'Imana. Bimaana ibikorwa byawe bya buri munsi na harakat na sakanat na hujja na buri ntambwe yawe igahora izirikana ya mazina y'Imana, ibada zawe zose zikagendana n'aya mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo man ahsaha. Intumwa y'Imana iti dakhala aljanna, azajya mu ijuru. Ninde uzajya mu ijuru? Uzayafata mu mutwe akamenya ibisobanuro byayo akayifashisha mu gusaba Allah ndetse na ibada ze amasengesho ye akagendana n'aya mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana rero sallallahu alayhi wasallam iratubwira indi mpamvu yo kubona ijuru ry'Imana ni kuri wa wundi aya mazina 99 uzapfa yarayafashe mu mutwe, yaramenye icyo asobanuye, ndetse kandi akayifashisha asaba Imana, ndetse kandi akarangwa no kuyubaha muri gahunda ze na ibada ze za buri munsi. Allah duhe imbaraga zo kuba muri babandi bazava ku isi aya mazina
bararazwe no kuyafata mu mutwe no kumenya ibisobanuro byayo no kuyifashisha basaba Allah no kuyubaha bitwararika mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.